Tajauh pasir yuk mealon di simpang Nibon bangunan raya bukan hanku tem sayang haju de bang payung kena syarat pun merumah tangga. Syarat pertama jinolon pepon meturi langsung di lengan poma tayang ayah sayang wali nana karung ukecut banglon siap netekam. Syarat kedua hajud bang payung benapang kaipun merumah tangga dengan agama bang ebek tanggung bejir ke ulun ke makmum gata. Alhamdulillah lumpuh jarak bon senang hati lun lupi lam dada adik Maria si bunga lamun kata yu jalan bahurun Tuhan ucuk balangsa na umpun tio ucuk barambong umpun cempala melabuh dua jino abang te merumpuk langsung dengan urung Tuhan munyo ke pangkat hai bungon dusun bampu bro langsung moto afanza menizin Allah hai cut adelon nasikan gedong tanyo po atra bulan ibadat hai intan payung tan tanggung dalam agama bertanya dua Nabi berukun bambu tong langsung ke imam gata.